something is wrong somewhere. Ni kuhusu marriage. Marriage sio, ni Mungu alianzisha. Na kuna vile Mungu alitaka hivi. Lakini hebu sikia hivi. Inawezekanaje mtu aoe mke, wao wamekaa kwa uhusiano na wamekaa kwa miaka 5, alafu yule mume ati anafurahia akiona mke wake akilala na mtu mwingine, ati anafurahia, ati hivyo ndivyo anapenda. Inafika to an extent ati analipa mwanaume mwingine wafanye kitendo cha ndoa na mke wake, na ati anasikia vizuri. Hapana, something is wrong somewhere. Shetani hana furaha na ndoa siku ya leo, na kama kuna kitu shetani anataka aharibu na akaweza aharibu kabisa misingi yake, ni ndoa. Shetani ako na nia mbaya na ndoa, anataka aharibu misingi, maana anajua akikamata ndoa, akikamata familia, amekamata kanisa na amekamata nchi. Kwa hivyo mimi naona ni muhimu tuombe, na tuombe ndoa, na usiwahi chekelea mtu aliye kwa ndoa. Hata ukiona mtu ameachana, ukiona mtu anasema ubaya wa mume wake ama anasema ubaya wa mke wake, muombe tu na uambie, kando na ile mambo unaona mbaya mume anafanya, na kando na ile mambo unaweza ona mabaya mke anafanya, ueleke kuna adui wa ndoa ambaye angependelea mume na mke wasiwe kitu kimoja, aharibu watoto na haribu familia. Na kwa hivyo tuangaliage sana, kando na kuona tabia huyu, kile huyu anafanya na kile hafanyi, ukumbuke kuna adui ako kazini kuhakikisha ndoa si nzuri, hazina raha, hazina amani. Na ukishajua hivi na uelewe hivi ya kwamba kuna adui angependa mkose kuelewana, angependa mume awe na tabia ambayo hauipendi na ndio anafanya sana, ama mke awe na tabia ambayo mume anaichukia na ndio anafanya sana. Lakini hiyo yote ni mbinu ya shetani ya kuhakikisha ndoa haziheshimiwi.